ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi basura TV wa nizera ko ibintu birimo biragenda pola. Yes, abari mu gihugu cy'u Burundi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu gihugu cya Uganda, ndababwira ni yambu. Yes, ni nyuma rero yuko perezida Neva w'Uburundi yasebeye ndetse akavugira icyongereza kitari cyiza hariya mu gihugu cya Uganda, byatumye abaperezida benshi cyane ndetse n'abandi benshi cyane batandukanye bavuga bati ese perezida Neva yizehe. Nanjye rero mu gukora ya video abarundi benshi banditse muri comment bagira bati perezida Neva wacu w'Uburundi ahubwo ari hejuru cyane kubera ko ntabwo yigeze yiga ururimi rw'icyongereza ndetse igifaransa ubundi nibyo bintu bye. Bakimara kuvuga ibyo ngibyo batumye nkora ubushakashatsi ubundi njagajaga video zose, niko kugenda nkabazanira video perezida Neva avuga ururimi rw'igifaransa nkaba ngira ngo mbibumvishe mwese muze kumbwira muti ese koko perezida Neva w'Uburundi igifaransa ni rwo rurimazi cyangwa mwese ro muri buze gutangara mw'abantu mwe abazi igifaransa mureke mwicare mwumve musesengura akantu ku kandi mumbwire muti cyangwa se Neva w'Uburundi indimi z'amahanga zamubereye ikigeragezo. Yes, iyo rero ni Sura TV 1 reka mbareke mwiyumvire. On attend Votre Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, notre hôte. Excellence, Monsieur le Président de Costa Rica, distingué chef d'État et de gouvernement, Votre Altesse royale, la princesse Hasna, représentant Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Votre Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé. Avant tout propos, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver dans cette belle ville de Nice, en France. Permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence Emmanuel Macron, au gouvernement et au peuple français pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée depuis notre arrivée pour cette conférence dont je salue l'excellente organisation. C'est un grand honneur pour moi de m'exprimer devant cette auguste assemblée au nom de son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine. Je vous adresse les salutations chaleureuses du continent africain et réaffirme notre engagement collectif envers l'agenda 2030, en particulier l'ODD 14, qui vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Aujourd'hui, l'océan... Nyamara mw'abantu mwe abantu benshi bakomeje kumbwira bati bikomeje kugorana, reka mbiyumvishirije icyongereza cye abenshi mushobora guhita muvuga muti nyamara perezida Neva w'Uburundi ashobora guhitamo kwikoreshereza icyongereza gusumbya uburyo akoresha igifaransa. Reka nabyo mwiyumvire. As a whole, Your Excellency, we have followed with admiration the remarkable transformation Uganda has achieved under your stewardship. During the years of your leadership, your nation has undergone profound progress in the field of security, social cohesion,
and economic development. Through sustained economic growth, strategic investment in infrastructure, and policies aimed at reducing poverty and improving livelihoods, Uganda has steadily positioned itself among the continent's most promising emerging economies. Your Excellency, at this occasion, I would like to pay special tribute to your invaluable contribution to the restoration and the consolidation of peace in Burundi. At a critical moment in our history, your leadership, wisdom, and personal commitment played a decisive role in supporting dialogue, reconciliation, and stability in my country. The people of Burundi will always remember with gratitude your tireless efforts in favor of peace, not only within our borders, but throughout the Great Lake region. Also, in our region, you are rightly regarded as an elder statesman, a wise and respected senior leader whose counsel continues to guide efforts toward peace, unity, and cooperation among our nations. That is why, on behalf of the people of Burundi and all those who have directly benefited from Uganda's progress and hospitality, I wish to express our heartfelt gratitude to the Republic of Uganda and to you personally, Your Excellency. Your Excellency, as I conclude, I wish to warmly congratulate the people of Uganda for the confidence they have once again placed in His Excellency President Museveni. In doing so, you have reaffirmed your attachment to peace, stability, resilience, and wise leadership. It is my sincere hope that this new mandate will usher in even greater prosperity and opportunity to every Ugandan family. May your wisdom, dear brother President Museveni, continue to enlighten our continental dialogue, and may the bonds of fraternity and cooperation between Uganda and the nations of Africa grow ever stronger. May Almighty God bless our great Africa continent. May God bless Uganda and its courageous people. I thank you very much. Mwebale.